Kubor nakaslem jong unongsan hima. MDC ke seorang konstituensi ubadairu General Secretary ke United Democratic Party uba Titos Khan uloong bana kaliang kaseng kala perkhat batshim ya karai ban ai daga jingtho Shah Union Minister katanat Environment, Forest and Climate Change jong ke sarkar pedeng. Habagran cekila pathai kubor ha kalai potrik unai lur araja apusan ha kabai de berkashithi office memorandum bawan na ke sarkar pedeng banti ya umar po khando u uranium ha po ka jila Meghalaya uloang bana kaliang ka parti ka persya halor kani kanongrim namar kani ka office memorandum kalaweng no ya ka hok jongki patba ban pinsngo ya ka jingsngo ka jongki lingba ka public hearing. Ha kabay day bat kaniya kaseng kalakentu ya ka sorkar MDA2 baka day bandon ketilang ban persya ya kaniya ka office memorandum. Ka pedang penyi itu ka OF kabay day bakan unin uranium. Tika ka ban na kaliang ka parti ka dan ban musong halor kani kaliang. Pi kabay day bat ka office memorandum ka bami haka fratarik bunai bakandai jong kani ka senam ka pemerintah. Na kalian ke parti ni lah ada mission, ada keren, bat nilai rai bat ai dah kajing tho, Shah Union Minister, ubadi pe ya ka Environment, Forest, but Climate Change, jongka sarkar India. Tapi kini kajing tho ngasai dengan kalian kejongan ada pengkret ya kaban pak no, saya kesini lah ni, mentah kesini lah dalam. Bat ka nongrim ka bangi persya kemudian nak kalian ke parti ni persya mau kata ka diga stand ke parti bangi persya ka diga office memorandum balai ni persya kadawi kalong ba kani ke office memorandum kalau wengno ya kata ka hok lani ka right ka fundamental right jongki pat ba bakin pensengau ya ka ding sengau ka jongki lengba ka public hearing kamtam habede bat umat po khando bagi tip uranium baru ngitip budai u mat po khando uba lada pendon kam yu lada sei yu lada ti yu mendai tang ba ka kta ya ka kot ka khia ndai ka penjat sendan ya ka mariang ka bomut kitu gijaka gi balong saudong jong ga diga jakati uranium num long shu ban thung ban tep long shu ban rep ban riang long shu ban ri jing ri bat kham tam yangi ukhun ban ri kena tak dau lengkot kalong ba nak yang ke parti kemud dalele du em ngim pat kwa ngidang persya ya ke jingti jingmu da sarkat leng banti uranium hang di setiap ke sini kumbang ba kani ke OM kala pelino bat kala khangno ya kata kalat ke kebu jongi kipat ba bat penpau ya ke jing snow ke jongi ke jing kta ke environment ke bakta ya ke saudong ki saukun paro lemba kini ke UM kemud kala khanglat ya ka hok jong pai ba tena ta kadau na kalian ke jongi sa ai da ke jing tho sia ke ministry ba ke deban persya ya ke di ba ke juga poru ngin kentu ya ke sarkar lemba ke parti bangi don lang government ba kehadiran persya ya kan ka office memorandum Haka bayade hi bakani bak TVE nak kaliang ka district council ka de ka we ka lam ka ba klan bor ba ban khangla ya kani district council kadan ka we ka bor bakata kalong ba kanu ka jingtmu banti mar po khandau kadon ya kalenti bana kaliang ka district council kadiban aya ka NOC lani ya kajingbet tengah semua ba ka district council kan penengkam ya ka bor ka toka ba kan namla ban makin le kanu khalam kayo kajingbet po district council tika jipni akni ka UM pat klan don ka kajingat tai po parliament ne hai ki PUE kumno ba ti kani kumle japa am kar komle ta kamu kajing le bor ke kamu lak kini no ya kata ka hok long try ka jongi we dala da kalong kumni tengi hab ban yang pai ba